Politik Rakyat kesusahan nama Selesai kata kadang badil lo. Kalau Afgan si kini pacini itu labang so District Council itu han Ilu Samson singing tiing 1 kilo. Laso pil itu Autonomous Council itu long lo. Labang so Autonomous ini bangkil itu han government tu nang correct lo nang ham piper lo. Lalu ini sumbangke ini tu masal jai ke orang ke Japon alang li sini kami kursi Autonomous jongsi ini tu han nang ham piper lo tu tante ini tu nang council lagi General Council Japan deh. Jongsi General Council Japan deh lo tante ini tu madake hey so mate inglo masuk tribal tapi angku Kabiri channel Kabiri channel Happy Pintel APSS APSS Tribal Unity Tribal Unity Rakyat Islam tahan nama Rakyat Islam tahan nama Ada betul kami nama Ada betul kami nama Kaya betul kami nama Tunain alam di resolution hak kondek lagi lapen hak to 125th amendment along Panchayat pen Autonomous Council Schedule at par silangi po at par ulote lagi pacuhuman pacing bar chiko haladan lagi nitung sekroy dunde para alang di parliament nong hinche bek ngi le pen tok penta pijek ngi prime minister pen presiden alang di kamlo ni lihay da don ni no ana tok SES puno ange kita ni lihay hede loge mangalang li si tekmu pulo kende alang li le api piguna na ande PGR pen eviction jige Assam minister revenue minister siningye yinon gi lasi ka CM pubom lo nang tung rong sortur pakra nang rap dun tha government phan tungan gi ko body la ku et lo ge alang li autonomous aja ko ode lo ge alang li ge la hello lasi ni li tu mat gela autonomous pedobek nang gi la pen autonomous council tung sila VGR along li ge eviction bek ni laga meeting itu ya kam tawelo haladak Assam Land Revenue Regulation na 1886 rona no section 18 na long ketok do haladak ketok ke 4 eviction nang ibu notice tapi nang ni buharake atema lage government logli lage rata logli sinilo lage VGR ke lasi haladak panje eviction ding nang lage amuni kopi ma alam dalilo naga tribal the bang eviction nan ni pu bote do hadaw man ke la hello Article 244A nananta chun che dat la so puthat ala autonomous sa bidel lo ten natin chun yilang autonomy alam che je pa bidel lo gaya ala article 244A ke autonomous state tubo autonomous alam che de poke la hello ka pit chun che dat la BJP do tik congress do tik ke lage chun che lo la hello alam lo MP alang lita resolution parliament long enang po lapen prime minister president do man punang po rat ang long napiklang nang po ara council long resolution enlote alang litong enamat hembi kok labang ay chokelo alang litong lupik nang iha prime minister pan president of hat lapen ke governor pan lupik nang alang lito laki lo forwarding letter no yung matidi halabang sa ako pike ilito manapik lang det nang ipen ang pidyak na anje itung ning example laga ahok lo lolo kuy itung tiniko anje nilitung alang litong leklem kita nilitung na government along damlo tenito damlo po lason nang do et lo ganat lo kunitong tudamlo po ada ridamlo po anje file ridamlo po ada file ar lo si do iken lahelo nitong machuning ri la penison amang ke pingi la direct recruitment act Assam government selam do la all over Assam it will have effect all over Assam position
La binongge $60 loket la nang lutuli. La so lo kidukok la direct recruitment kidukok pen na job. Iyon sokidar junior assistant laben senior assistant anta ha laben akaprik apot anta haguhati dit pursi environ. Lapen na job ili tumamunit ke sakori government sakori ka long do dedetlo lapen ke itum ang autonomy ke pondet lo. Lasi non MLA bang kodo Karbiang long Dimhasaw pen alang litum SMD long Resolution ponbek ni non naman Chief Minister lapen Governor Panlopi ng bek ni labang so a Direct Recruitment Act Section 2 lang arko Section 2 lang hadak piluto ng ni lagay it will affect the whole of Assam except the areas governed by 6 schedule ko hadak pedubik ng lahilo nito masyon lapen lalo lapet la avid hedi labang so autonomous to avid itong autonomous state na chuhang nulu avid autonomous state ko chona na po chuhang nita lagi general state lagi at chief minister da manya Bengali ini lagi at Tripura se plan mo lo gente lapen non rada tu kacheri nang ni de moheta pulo nilikaning ye tangalong le alam le nang tum thanware sita choklo peklang ware sita laban ke non district council election na pidoji kipuji ke district council election pun lapen village council election pun pidoji village council election ke lake autonomous council alilo hadak autonomous ko alam tewedet ke lake gaon panchayat lo dak hamrenda doji hamrenda district council doji je hok nang nilo je hok chura bombang bok nang nilo lagi laki itu mau autonomi ke war lo lagi je hok nang nilo ke panchayat chorana lagi panchayat ke जिला परिषद पगे जिला पगे डिस्ट्रिक्ट पगे परिषद पगे काउंसिल पुलके आरो गांव पुलके विलेज पुलके काउंसिल गांव पुलके पंचायत पुलके गांव पंचायत नसी विलेज काउंसिल आ इलेक्शन नंग पे दोजी नंग पे दोलोते नंग इतुम चे हॉप नंग नी आ इलितुम उपाय वे इलेक्शन कॉन्टेस्ट तो नंग पक जिमेने सेता चे हॉप नंग नी लगे कि वीर काम लगे ako unante election na चे दानो नेट जेट नंग अभिनोगे lahat ng 5 kilo ng GK, revenue, IEM abang 5 kilo ng GK, revenue minister pansilo ng G. PWD IEM ke, PWD minister pansilo ng G. Agriculture IEM ke, agriculture minister pansilo ng G. Ilito malong tangga welo. Angge kapiri nemento dotula, a minister na lo kang nipo. A minister kang ni GK, hasil cho, halatong mini secretariat sa Petro. Silchor bongalia tomhan minister pietlo hadak si itum dam nang iputili tomhan yu batay si minister patoari ganinje nililabang at hegdon long lor arjun long lor ekat heglong lo tv long arjun long lo tapong adet kardiang long ke lake Tripura son bongbog bumi ka pinchong iya pansi ke claim back lo na tulet bong lo alam lo jekrong intung ti bunir tu Cicingine muna datong ito ang kupuson si Bongo Senana pinchong ma. Laka chikroy dun ano tungi Bongo Senalo. Non BJP party ito council penta, party penta, lake nang ni autonomous po award papidovek ng jipo ganon ningye yadat kematigi. Laka ningye je atum anke Bongo Senalo lake. Kiputot alam kalilo lake, ni kiputot kalilo lake. La si hala Bongo Senatum aruldo Bongo Sena kasi plan ni Jike pini amahan kiteng abang kami amoy keg jing asar burat kami gitu ilo at hima hileben de ron de tanji kali laki apu pe de brain pe de ron de tanji election na long si ron de tanji laki lahilo alam la si chichi ilitum Karbiang Long Autonomous District 2, 6 schedule at Tengpen, the Constitution at Tengpen. Karbiang Long Autonomous District. Apram hote Mikir Hills Autonomous District. Labangso Autonomous District
Communist dia fancy, akame claim dia fancy, autonomous council ki bilo. Council jong kali, autonomous council. Lata six schedule pen. State government kaselama autonomous sa Bengali. Lagay pachu be autonomous. La state government pen selama be. Hala six schedule pen constitution pen ke long up. Autonomous council si aprange dobom lo nonanta 1951 pen nonanta. Sita non Çünkü damtang election ho la delimitation la BJP tum delimitation selam lo nilitum produndo e deolo ke top and pidu no lam na setandu no setan non ke klama ke aprang benke number 3 D2 ST autonomous district parliamentary constituency pusi ke dodo aprang benke sikhidola tengben constitution na tengben no na banke Number 3 number bang ilagay yatame la bang digdar de. And number 6 D2 ST parliamentary constituency po ana autonomous po pangawalan autonomous district po ngawalan ada. Non elitom hanang kulay la sa BJP tumge. Kung na notification lo po ng kulay. Sila bang Chief Election Commissioner penge puerlo bangge ketok bangge puerlo akapre website long da do etno hala website long ke do pot si akapre katumta ex autonomous district pusibang poklo Karbiang long ex autonomous district poklo amene non de autonomous kalilo autonomous avenjet lo te pilo e klangko lage sikhitul kalilo lage panchayat to lage district council puchorno te lage Jila Porishad puno lage. Ako hala 125th amendment ta hala dakta panchayat pen council siksidula council pachingbar chi jeep vende geto. Nitum je kroy dun di sita non ke parliament long li ekdo. La posini tu nga oppose la 125th amendment la panchayat pen siksidula autonomous council paching barji jipo bangke netum kroy dung di lagi. La sini tung opos. La penitung ke chuning rige. Karbiang autonomous council. Special session pedora. La autonomous po alam kaya bang ako district along la pen autonomous council no pape do trivek nang git.